Ya Khosi, ngifuna uforward le message lapha kumxhumi lapha ekhaya. Uthi namhlanje bengabi uvanzi noMeli no-Andisa. Labafana be-West ade bela erenk befike ngebhakede bezokhokhisa o-driver ngenkani imali yesoso neboshonele eposi yabo, and bayasho ukuthi namhlanje uzoshuba nje uzoba umlindelo wakhe namhlanje nakusasa. So batshene bengalokho beba-uvanzi, indaba zokuya kwentombela nobani bani bazoyibona next week ngoba abafana abazwile bebeserenki bathatha yonke imali ko-drive bonke o-association. Kuthiwa ungafuni ukhokha uzoyibona ufana noba usendele umxoni wakhe. So angenile vele-ke phela ngithi abaningi babo kulabafana laba bama-West bebephuma kusona isikole nomnqubo wayifunda khona kulesa sikole, bangenile-ke bakhomba othisha-ke. Nami ngizwa manje ngoba ngikho ekhaya, ngizwa ngosisi wami umfana kabhuti wami ufunda khona, babuyisiwe. Kuthiwa nje bakhonjwe ngebhamu othisha bonke, kwangena class to class, door to door, principal bamvalele office, bathatha yonke into kothisha, yonke into. Hhayi, sebeqalile-ke labafana-ke.